Mga kapuso, balik sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga atong ila-ilahon kining bida nga iro sa usa ka seminaryo kundi matud pa moapil ni siya sa rosaryo o mga religious services nga himuon sa kaparian sa ilang lugar. Atong makauban karong buntaga Reverend Father Renel Cabag, OAD gikan sa Tabor Hills. Good morning, Father. Good morning, Nick. Sa tanang naminaw nato karong buntaga. Daghang salamat, Father, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Atong ililahon ni inyong pet si Namnam. Wala isa pa yan. Namnam, yeah. Talagsaon kayo, Father. Nakita na mo ang videos. Can you explain to us, Father, unsay buhaton ni Namnam? Yeah. So, nag-viral ni Namnam karon. Actually, kani si Namnam is just ordinary kayo nga iro, no? Na bata pa ni siya, papi pa ni siya, nakita ni siya diya sa gawa sa gate sa seminary. Tapos, dire na yun na siya nagdako, no? For the past 7 years inside. Ano ya, what is unusual with this dog kay follow niya sa among daily routine, especially sa morning masses namo ug sa among prayer sa rosary in the evening. Kaya mo na-obserbahan nga sa sige niyang attend sa rosary, every time mukanta ni Marian song, mukanta rin sa join, no? Uban namo. So, kada rosary namo na siya, iya kada kanta namo, kanta sa Junis Namnam. Doon na ba nag-train ani, Father, or murag na anad lang gid po ni sinamnam nga mukuyog ninyo mga kaparian? Observe lang yun na siya sa mga activities na mo sa SOD, no? No formal training at all. Sumukanta sa siyag apel, Father? Kanta sa sig apel. Unsa may realization ni mo ani, Father? Unsa kaibot pasabot ani sa actuations ni Namnam? Just like St. Francis of Assisi, who has a very close affiliation sa nature, no? We should respect all life form. Kanya, time to pray, no? Kung iro gani nag-ampo man, no? I hope that this lockdown nga ato na sinati karon is also an opportunity for us, no? To spend more time in prayer, to be closer to the Lord, and to examine what are essential in life. Karon, Father, kumusta naka-transition naman ta ning isap gamay from ECQ to MECQ? Kumusta mo diha sa Tabor Hills, Father? MECQ na ta. We still have to come up with meeting pa sad mi usay among mga protocol for the coming year, especially there sa Tabor na among tayo eskwelahan dinhi, natay pilgrim center, and we expect that of people coming. So we still have to propose new protocols sa atong buhaton. As of now, sarado gyapon mi. Waiting mas arang-arang na ni atong kahimtang karon. Finally, Father, mensahe lang sab sa ato mga kaigsunan nagtan-aw karong buntaga, si doon na kay gusto ipaambit kanilang inspirasyon sa gusto nimong ihatag kanila. We should respect all life forms. So kay kanila sila aduna mo sa ni kinabuhi, doon na sa ni sila pagbati, masakitan sa ni sila, ato na silang respetuhan, no? Kay kani bitong hitabo na tong COVID-19 is because disease from the animals ato sa tao. Why? Because we are exploiting so much nature. So kita we can forgive, but nature will never forgive. No mo ni nahitabo ka nato karon, no? Kaya kita sa una mo predator, mangita ta, but now we are like kita naghihunt karon, we are hiding in our individual homes, no? So let us all stay safe, no? Let us pray and let us respect life especially. All right, amen on that. Thank you so much for joining us this morning, Reverend Father Renel Cabag gikan sa Tabor Hills. Thank you, Father. God bless you. Salamat kayo, Nico. Salamat.